Hello guys, welcome to the channel and please do subscribe kanza kwethu. Namhlanje sithanda sibheke udaba lapha uthinta ke kuyena uBusiswa kanye no Prince KP. Prince KP useyawashare lapha enkundleni zokuxhumana esithi ke akasekho interested ekuphindeni asebenzisane kanye naye ke uBusiswa. Lokhu kulandela ke i-tweet eyenziwa ke uBusiswa khona lapha yana ke ku Twitter. Kodwa ke siyakhumbula ukuthi laba bobabili ke baye baba ne ingoma ke abake bayenza ke back ngo-2018 ingoma ke i-title yayo ithi Banomoya eyakhombisa ukuthandwa kakhulu ke iNingizimu Afrika yonkana ke baye bambuza ke lapha ku Prince KP ebuzwa ngomunye ke wama-fans ke ukuthi ke usayokwazini ke aphinde ke enze ke futhi ke umusic naye ke uPrince KP ukuvezile ukuthi no akasekho interested ekusebenzisaneni ke naye ke ubani ke uBusiswa. Lokhu kulandela ke i-tweet ekade ke ibhalwe kanje nansi ke le tweet. Okay, do you at Nak Music, we like it, more muscle pics, more car pics, more music, more great acting, sithanda yonke le kaki yakho. So lapha yana ke kahle ke i-tweet ekade ibhalwe ulo uBusiswa le yaya in response to into eshiwo uPrince KP kubani ke kuye uNak Music. Nanza kwethu ke okunye ke esingakubheka la i-response yakhe ke uPrince KP uma ebuza ukuthi ke usawuphinda kwazini ukusebenzisana ke naye uBusiswa ke ngoba ke khona i-beat ake yabonakala ke eyenza online lapha wathi kwase kuba khona oyedwa othi cha kushoda ke uBusiswa wayesethi ke uPrince KP no angeke akwazi ukuphinde asebenzisane naye. Lokhu ke kukhombisa okukhulu ke ukudumala nokuphoxeka nje kubantu ke ababalandeli ke bayo ke le combo. I-tweet enye futhi kayayibhala ke ithi I'm not sure, I saw her tweet the other day. So iyo ke le tweet ekade ke ngiyifunda la ekhuluma ngaye ke uPrince KP. Uphinde wabhala kanje futhi uBusiswa ekhombisa kona nje ukudelela lapha yana futhi ke kuyena ke uPrince KP. Why does Princess insist on being an asshole? Damn. So into ke ebhala uyena uBusiswa ke nganza kwethu angazi ukuthi ngicabanga ngani kanjani ngalesi simo ke sakhe uPrince KP naye ke uBusiswa lapha nokuthenga nje iparty ke fight ke ya Prince KP naye ke uNak Music. Nganza kwethu ngiyocela ukuthi ke nani ke nizwakalise imbono yenu ngalo lolu daba ke. Ngibonge kakhulu. Thank you.